Project. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pokoknya nanti tonton aja di channelnya Kakak Project, pasti seru. Scene kedua guys. Kita mah melakukan pinang langkah lah. Pandu kok kan. Mana turun apa standby? Standby. Cek. Cut. Woi. Stok juga. Saya ta. Tuh yang musuh salos. Ulah. Ayo. Saya mau menong jeron lah. Bom dan bisa uduk. Cendaran dia. Ayo cepet. Kakak bepen lah ya. Cut. Bagus. Bila kamera masih ada. Ngeplok guys. Oke, mantap. Balikan deh berarti. Sekoi. Bom. Yuk buka. Yuk. Bom ini ya. Nah, lain. Malah kurang nih, Kak. Ya kan dia bener kan kita bener. Kan. Ayo dan kita gantian. Oke bener deh. Cek. Lanjut kita ya. Oke. Jan. Kumaha? Oke guys. Kakarakeun kore syuting lompatan. Orang can pernah ya. Can orang biasa endingnya digebugan. Ya nanyakeun amin bae ya. Hai. Maslina ya. Anu sok nanyakeun cek. Allah. Nah, udah ngepes. Oh iya. Kamu, I love you. Gimana? Udah beres? Alhamdulillah, tos beres. Ayeuna collab jeung Kakak Project di kopi nya tempatna ayeuna. Beres. Tong poho, subscribe nya. Alhamdulillah ke. Gawe rong tema pragat ngarang bagus pragat lah alhamdulillah. Subscribe ya. Kakak Project subscribe. Wes rampung ya, pragat Cak Lalen, subscribe channel Ngawadang TV karo Kakak Project. Kumaya grup Ngawadang TV. Oke guys, Alhamdulillah lancar. di Cendala hari Aru. Panas-panas. Untung asusnya gitunya. Alhamdulillah. Jadi poholah like, comment, share, and subscribe channel Ngawadang TV. Oke. Karo Kakak Project, oke? Oke, Siap, ditunggu. siap. Nokia ya, Noia ya. Kumaya. Dukung terus YouTuber Mandeka. Sukses semua. Oke. Betul.